Tuh. Bisa angkat ini tadi. Sayang nasi kita. Harga nasi. Sayang nasi kita. Harga nasi.
Pegang ke sana harap di. Pegang. Hei. Ya mas. Masuk ke. Joto adom rok paiso bai doi kana जों किसा सिरिं सोनाय सिनि फर्माल साइमान तिनि सिनि पिटिआइडि सिनि टोटाल एक्जिक्यूटिव कमिटि जों जतनो खाथुम लाइजा आव फाइमाजा फैनाय जत बरं गोनां एमटिसिस डिग्निटारिस अफिशियल्स मीडिया पार्सन्स Sorry, but
TTADC administration ni pokho theke ang jotonono hambai jotonono khulungkha. On this historic day, we are now conducting oath-taking ceremony for Chief Executive Member and other executive members. As per Constitution of India, 166 Sub-Rule 1 Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, His Excellency the Governor of Tripura has appointed G.K. Rao, Administrator of TTADC, to administer oath or affirmation to the newly elected members of District Council. So, I will call upon first CM will take oath. As CM has been already elected in the first meeting and it is known by everybody who is CM. So we have brought here and he is sitting on the stage. Others member whom CM has selected, I will call upon their name one by one. Now first, Suhail Deborma has been selected as executive member. So I request Suhail Deborma to come over and take out. Oh, sorry. First, I call upon Purnochandra Jamatia, who has been elected already as Chief Executive Member, to come here and take out. Ang Masang Purnachandra Jamatia Matai ni Manggai Samai Tanggai Sajawo Khak Rakhe Poito Naragai Samai Tanggai Sajawo Ang Barot Alambak ni Bisingte Khaja Kerongno Poito Kubuite Kharok Bomoi Sajawo Ang Barot ni Phan Keplai Te Kathalai Mungno Khapang Khulasa Khalai Khalai Horoi Tongnai Anabok Jak Achok Phang Tipra Samolok Bai Thang Nai Koljak Hangkor Kokjap Nogni Sari Phang Adong Okra Ni Samungno Bebak Ni Pagai Keboni Bekha Koyawi Eba Kirima Kuri Khalai
एबा बाक्सानो साजागमा ते बाक्सानो साजागिया खलायावै एबा केबनो खरक साबाय गोदालै एबा हैजागै सामंनो तांग्लाक हांकर कक्सा नगनि जायफां आदं अक्रा अंगै केरंनि बिसिंतै आनो सामं याफारजागमानि एबा आं साइमान माखे आ सामंनो तांफ्र केबोबाय दादाक सिदाक एबा कक रेकेबै साजाग्लाक Thank you. CM Ot Nabagya Tabo Angkoyo Suhel de Bormano Oro Haina Bagay এবং Ot Nana Bagay. Mr. Suhel de Borma. Taro gising mo to. आं मोजां सुहेल दे बर्मा काइटरनि मुंगै समाय ताङै साजाओ खाक राखे पयतनारगै समाय ताङै साजाओ आं भारत एलेमबागनि बिसिंतै खाजा केरंनो पयतु कुबैते खरक भूमि साजाओ आं भारतनि फान कप्लाय ते कथालाय मुनो खापां खुलासा खलाय हरै तंनाय आनो बगजाक आचुग्रेम त्रिपुरा तिप्रासा बायथां नायकलजाक हांकर कक्साब नगनि चारिफां आदं अक्रा चारिफां आदंनि सामुंनो बेबागनि बागै केबोनि बुखा गयावै एबा किरिमा करी खलाय एबा बाक्सानो साजगमाते बाक्सानो साजे खलायावै एबा केबोनो खरकसा बाय गोदालै एबा हुइजागै सामुनो तांग्लाक हांकर कक्साब नगनि चारिफां आदं अक्रा एबा चारिफां आदं अंगै केरंनि बिसितै आनो सामुं याफारजागमानि एबा आं साइमानके आ सामुंनो तांफुर केबोबाय दादाक सिदाक एबा कक रेकौ साग्लाक हामबाय Yang Tabo Executive Member Ngka Doli Riang Angbono Koyo Oropai Sopot Nana Bagi Or Hina Yasu Ile Taradari After support he will just come Doli Riang I, Srimati, Doliria, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will hold up the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Executive Member for the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Executive Member for the foresaid District Council, except as may be required for the discharge of my duties as such Chief Executive Member. Thank you. Belai hambai
Member is a person. As a correction, he will walk high. That can be done later. Ang Muchang, Ang Musang, Rajesh Tripura, Kaitoni Mungai Smaitangai Sajao, Kakarake Poito Narugai, Smaitangai Sajao, Ang Barot, Elem Bagni Bisingtoi, Kazak Kerong, No Poito Kuboi Te, Horok Bomoi Sajao, Ang Barotni, Pangkorplai, Te Katalai Mungno, Kapang Kulasa Klayoi, Horoi Tongnai, Ano Bogzak Asokram Tripura Tiprasa Mulok Baithang Naikolzak Hangkor Kokzap Nokni Zarifang Adongni Samungno Bebakni Bagoi Kebuni Bukha Koyoi Eba Kirima Koroi Klai Eba Baksano Chazakma Te Baksano Chazaya Klayaoi Eba Kebono Korok Sabai Gudalai Eba Huijagoi Samungno Tangla Hangkor Kokzap Nokni Eba Sarifong Adong Ongoi Kerongni Bisingtoi Ano Samung Yafarzak Mani Eba Ang Saimang Ke A Samungno Tangfuru Kebobai Dadak Sizak Eba Kok Rekoi Saglak Dalai Hambai, Horok Chini, Hainai Salni, Chini Neta, role model, Horok, Tero Loko Tibrasano, Salongai. Abuni Pore, Chairman Sijak Tongo, oblique, EM by EM in Sadida. Is a comfort. Pang Muchang, Ang Muchang, Boboranjan Riang, Kaitoni Mongui, Sumai Tangui Sajao, Kakurake Puito, Naruguis, Sumai Tangui Sajao, Ang Barot, Ilembagni, Bisingtui, Kagjak, Kerong No, Puito Kubui, Te, Korok Bomui, Sajao, Ang Barotni, Han Kuplai, Te, Kutalai Mung, No, Kapang Kulasa, Klayui, Horui Tungnai, Angno Bagjak, Achogram, Tipra Songduk Mulok, Baithang, Naikolzak, Hangkor, Kokzap Nokni, Charipang, Adongni, Samung, Bebagni Bagui, Keboni, Bukha, Koyawi Eba, Kirima Kurui, Klayui Eba, Baksano, Chazakma Te, Baksano, Chazagya, Klayawi, Eba Kebono, Korok Sabai, Gudalui, Eba, Hoijagui, Samungno Tanglap, Hangkor Koksap Nokni, Charifang, Adung Ongwei, Kerongni, Bisingtui, Ang Samung Yafarjak, Mani Iba, Ang Simon Ke, Os Samung No, Tangfruk, Kebobai, Dadak Sidak, Iba Kok, Rikui, Songlap, Hambai. Hambai, Nonobo.
Abuni pore ang koijao Onimesh Deborma oro phaye executive member ni shopot nana bagai. Please. আমার তো লোক লয়ে যাও Just Pang Muchang. Ang Muchang Onimesh Deborma Kaitorni Mungai Samaitangi Sajao Kha Krakhe Puitonaragei Samaitangi Sajao Ang Bharat Elembagni Bisingtei Khajak Kerongno Puito Kubuitei Khorok Bomui Sajao Ang Bharatni Phankaplai Tei Kathalai Mungno Khapang Khulasa Khlai Horui Tongnai Ano Bokjak Achugrem Tripura Tiprasa Muluk Baithang Naikoljak Hangkor Kokchap Nokni Charifang Adungni Samungno Bebagni Bagi Kebuni Bekha Koyahui Eba Kirima Gerei Khlai Eba Baksano Chajagma Te Baksano Chajagya Khlai Eba Kebono Khorok Sabai Gedalei Eba Huijagei Samungno Tanglak Hangkor Kokchap Nokni Charifang Adong Ungei Kerongni Bisingtei Ano Samung Yafarjakmani Eba Ang Saimanke A Samungno Tangpuruk Kebobai Dadak Sidak Eba Kok Rekeui Saglak Hambai Hambai Pang Muchang. Ang Muchang Chiktoranjan Deborma Kaitoni Bungoi Sumai Tangai Sajao Kha Krakhe Poito Narugoi Sumai Tangai Sajao Ang Bharat Elembagni Bisingtui Khaja Kerangno Poito Kubui Tei Khorok Bomoi Sajao Ang Bharatni Phankaplai Tei Kathang Laimungno Khapang Khulasa Khlaioi Horui Tongnai Ano Bokjak Achugrem Tripura Songdok Molo Baithang Naikoljak Hangkor Kokchap Nokni Charifang Adongni Samungno Bebagni Bagoi Keboni Bekha Koyawoi Eba Kirima Gerei Khlai Eba Baksano Chajagma Tai Baksano Chajagya Khlaiawoi Eba Kebono Khorok Sabai Gedaloi Eba Huijagoi Samungno Tanglak Hangkor Kokchap Nokni Charifang Adong Ungei Kerongni Bisingtei Ang Samung Yafarjakmani Eba Ang Saimanke A Samungno Tangkru Kebowai Dadak Sidak Eba Kok Rekoi Saglak Tulungka
Ang Muchang. आं मोजां कमल गलय कायतनि मुंगै समाय तांगै साजावो खाकराखे पयतनारगै समाय तांगै साजावो आं भारत एलेमबागनि बिसिंतै खाजा केरंनो पयत गुबैतै खरक बमै साजावो आं भारतनि फानकोप्लायतै गोथालायमुंनो खाफां खुलासा खालाय हरै दंनाय आनो बगजाक आचग्रेम त्रिपुरा मुलुग बायथां नायकलजाक हांकर ककजाब नकनि चारिफां आदंनि सामुंनो बेबागनि बागै केबनि बोखा गयावै एबा किरिमाकरै खोलाय एबा बाक्सानो चाजाक माते बाक्सानो चाजागिया खोलायावै एबा केबनो खरक साबाय गदालै एबा हयजागै सामुंनो तांलाक हांकर ककजाब नकनि चारिफां आदं अंगै केरंनि बिसिंतै आनो सामुं याफारजाकमानि एबा आं साइमान खे आ सामुंनो तांफ्रो केबोबाय दादाक सिदाक एबा कक रेकेवै सागलाक जतनन हामबाय All the guests, leaders, and other dignitaries to come over the stage and take seat. Now, no bhar. Borno, Risha, Mumbai, Bolkai, Ride, Nade, Abuni Pore, volunteer তোমরা আঙ্কয়ো বড় কিসা টিভিনি ব্যবস্থা খাইমানি আবো বাকরেস ফাইনাই রব যাতে বাদ লায়াতে দংকাই চিনি অনেক বড় জাগারি মালিয়া উই কুনো accommodate in 400 others very willing persons they have come we have allowed them to sit under the pandal. So volunteers, PO, ARDD, not Dagidi. Okay. Hamba is to no. No. Side cut. Those who want to take photograph with your leaders, you are. Now I will call other dignitaries. Ketal Sarkar, edisi Sarkar, tabokno semai tangka. Obviously जों आसा खालायनाय जे Ketal Sarkar tei गाहाम सामुं खालायनाय जों साइमानो जे edisi area गोदोगमा बोसोर बनजि दङै दङ उन्नतिया jadi sisi Ketal Sarkar pun department kaham angka kago jotone Ketal new face and all our young leader anga sakhainai jor korai samung jori kaham takhlai oisho chini sarkar जों साइथ खायनाय जौगानाय जों साइमानो जे edisi एलाका दीर्घ बोसोर तैरगमा थगिया लामारक गरै स्कुल kaham गरै आबार जों नुइ दङ abangui angka kago da chini Ketal Sarkar chini edisi sarkar borok kaham samung khlainai borok jonogonni seba khlainai obo जों आसागो अवश्य चीनी I50 बीजेपी सरकार जोंबो समाय तांजाक जेदागा एडिसि डेभलपनि हांखाय जों राज्य डेभलप माया जों जतनो बेलेन्स को डेभलप मांगनाय जों साव साइमन एडिसि एरिया जा गोबां दङ
around 70% area angke ADC area abang जों ko ADC area no जों develop खालामनाय ओमफ्राय सि दिनै रायजोआव जों equal development balance development अंनाय जों दिनै सरकार from the very beginning जों अबा कक साइड दङ जे I-50 BJP सरकार जों top most priority जों overall development नि बागै जों especially जों indigenous people डिप्रेसननि बागै जों खायनाय अब जों कक साजाक आबैनो आं खागाव जे जों जुदि हांख्लै सांतांखांख्लाय अबयसे जों साइड खायनाय जों कपरेट खायनाय जों साइमाना अ जागा डिप्रेसन वानसे जों मिक्स दङ बेसे दिनै एडिसि एरिया एडिसि डिप्रेसन एरिया दिनै एडिसि एरिया डेभलप यांखाय जों राज्यबो डेभलप मैया अब जों खागाव आमङै जों अबयसे जों कपरेट खायनाय बर'नि पारफरमेन्स गाहामग्लाय आं आसा खालामो गाहाम खायनाय अरे बागै दिनै जों बार सालायगौ जों जतनो वानसगै जों उन्नति मा खायनाय तामाकेबा आनि कगबन कर दङ जे जों सागबायसा जों मैताखौ जों जे दिनै बिसिङाव मिसआन्डारस्टेन्डिं तांथु आं बार साबो जे दिनै इलेक्सन मानि परेगो एडिसि इलेक्सन परेगो गावमा सन्त्रास संखा गावमा भाइलेन्स का और जाते स्टप नंथु आमके जों बायसिं अर ताखौ ताखौ आं बोला बेले चाजागिया आं निजे अनेक जा गुरिखा गुरि नायखा जे अबाहाय इलेक्सन परेगो जों हायरंमानि आबनो जों साबो खायो आबो जों जासे खाय दङ साइबार तुतानो जेकुनु पार्टी बं दं गाहामबो दङ हामिबो दङ हामियागे आबो बो सास्ति मानाय ओ पालिसि मानाय अब जों जगथु मिलगै जों सालायमा बिसिंतै जों अबारेनो जों निन्दा खाय दङ दै आंखागागो ताबो स्माइताबि पाइखे अननै पाइखे ताबो दिन मिसिं जतनो शान्ति वातावरण फायनाय मोजां नाय अब्रां आसा खालायो बुबाग्रानि जे हार्म बिनि जे वानसुक मानसिनि दफानि बागै ताबुक जों बुबाग्रानि जों बारजार जाखा जे बुबाग्रा वानसुक जे सामख्लायनाय चंमानि बेबाग बुबाग्रा बिसिंति जों सामख्लायनाय दै अमनो आं सारा बुझबो जों जेबो थांजा दंनाय आपरथिं सामनोबो जों सारि मानाय आउन बागै बुबाग्रा बिसिंति जों थांजान गोब्लाय दे बसकांबो हाइकेनो दिकिसा बिसा जे गुरुगै दंमानि आबनो साप्लाय बारख्लाय जों बसकांबो जों जत तिपार सर खाबासा फानबासा लाय जे गोब्लायना बागै जों बसकांबो डिपार्टमेंट ऑफिशियली ताबुक से जरा जों बागियाखौ दिनै बुबाग्रा बन बागै चों बनि पर जे सामुं दायित्व बागजानाय बागजामन पर चों बुक्ति डिपार्टमेंट जन मायने आबनि पर चों डिसिजन लामिनि लुकरनि बागै तो बहुत रोमांचको चिनि सबसे नांगमानि काउके चिनि डिप्रेसनाव मोथांजानाय के चों चिनि बेटर ट्रिटमेन्ट नाव एरपरे चिनि जत जे सामुं डेभलपमेन्ट नि इश्यू रव तिनि स्कुल्स रोड्स वाटर आके विभिन्न इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी रव चों तब अनेकटा जायगा रुरल एरिया स्पेशली अब चिनि ब्लक डिप्राइभ दङ आबरनो चों लाइथानाय इलेक्शन रव जे कैम्पेन खेमुनि माध्यम चों अनेक जायगा नायनो हा जे चिनि ब्लक जे एत बছর जे बुगे दङ आबनि कारण गभर्नमेन्टनि टोटली फेलियर्स ग्रानि सामुं तामुंमा सिस्टेम गथियानि कारण चिनि बुगे तो वंचित दङ एताव चों नतुन भाबे चों तिप्रा मथान बिगुंगे चों जे गभर्नमेन्ट निउली गभर्नमेन्ट फर्म खेहा चों निश्चय चोंनाय चिनि भविष्यत चिनि जे तिप्रा सारनि भविष्यत गाहामन मान भाबे चों चिन्ता केनाय जेमन स्कूल रव चिनि मीडिया चेंज खेमा रव चोंनि दं चिनि कस्टमरी लॉ रव मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू माम चिनि ब्रग न आइन बे अनेक जगह कष्ट के खाय आइन व्यवस्था गाहाम चिनि एडिसनि एरिया रव अनेकटा जगह दं जेमन बेनि ब्रग बेखौ अकुपाय खेये आबरो इलिगेल बा बे अकुपाय खेमाराव आबरो चोंनायने पंचायत अनेकटा जगह दं जे एडिसि एरिया नन ट्राइबल रिजार्वेशन खेमाराव आबरो चों जाते मतंखने के स्टेट गवर्नमेंट बेके जे अनेकटा एमप्लॉय रनो डिपुटेड खेये जे एडिसि डिपुटेड खेमो आबरो चों द विभिन्न स्टेट हेनोभार खेरनाय चिनि एडिसि निउ बाबे माने आबनो
वैकेंसी नो जों फुलफिल खेल बंदो जों डिमांड खेल हम तेरो जों बिस्काउंट सामु तने बहुत किछु न दङ इनके दाउ त जों फर्स्ट टाइम बहुत जों वासु डिटेल्स नानो रिमेको परवर्ती जों जे समय दफ्तर जानजानि डिपार्टमेंट पावन पर जों जे कोनो डिसिजन लामिने आफो जों कमप्लिटली नांबाय अनेक किछु माने समय दङ बुबाग्राना हामबाय चिनि तिब्रा माथाने जत सामुं तांनाय रकना हामबाय अब तिब्रा सारकनि कप्लायं माने चिनि जों बाहागोथि चिनि तिब्रा हास्तेनि TTADC तिब्रा संगु मोनलं सागबे नायकल जागो चिनि एडिशन जों ताबो तिब्रा सारक नायकलनानि बागै जों फानमानखा दिनै जों एक्जिक्युटिभ मेम्बार तै CEM जों सिमाय तांलायखा दिनैनि चिनि दफ्तर जों बागलायनाय बा दफ्तर बागलायखाके साबो बो सामुं तांनाय आबारावनो बागजानाय आबोनि यागुलोनो चिनि तिब्रा सारकनि गोबां मा सामुं तांनानै जे दंमानि खानानि चिमि दिनैनि चिमि जों आबो सामुं तांनानै जेंजागनाय आबोन बागै हायनाहाय चिनि गोबां मा सामुं ताबो एडिसिनि आसो साल गोबां मा जत तिब्रा सारक ताबो थानसाङै जतनो जनो बोर्ड रि काप्लाय खायमन बारनो नाहारमुं हाचामा चिनि नाहारमुं तो नरक जतन साइमनो ग्रेटर त्रिपुरालेन जों आबोनो कम्प्रोमाइज खाया बुबाग्रानि बे आबोनो माना थांथेनि ओ खचारो तम जों गोबां मतेबो चबा खायनाय नांके जों चबा खायनाय फैयाबा हामख्रायनि तांबो बाहायनो जों मा खायनाय तिब्रा सारक दैमा थगिया तिब्रा सार लामा हामिया तिब्रा सारनि दंनो खामिया सा खामि सेब सागरै नगमाया आबति रकनो चिनि एडिसिनि फामनि बिसिंति एडिसिनि चिकन सफानि बिसिंति जों तामा खायमान आबोनो बाहायनो जों साथि अखाय गोबां तो सानानि गोरे बर' बारजा मांखा ताबुक सामुमा तांनाय दफ्तर बतो ताबुक बन्टन निया कयছে फिशारि मांखा फिशारिनि सामुं तांमाननाय कोअपारेटिव मांखा कोअपारेटिव सामुं तांनाय जे धरনের दफ्तर मानो हायनो सामुमा तांनाय बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्माजी ठीक खायने बो दफ्तर साबो माननाय एवं accordingly CM बो रिकमेंड खायने बो दफ्तर मान जातो तबे जरा जिदि फाइनाय चिनि MDC रो बरंनि सहयोगिता नांनाय चिनि कैंडिडेट जरा फेल खायका डिफिट खा बरं बो सहयोगिता नांनाय चिनि बिरोधी रोगनि चुबाव चुनांनाय जतनि चुबा मुंबाई म गोबां क्राक कामनो जों माख्लायने एवं जों चेष्टा खायने 100% चिनि एबिलिटी नो जों युटिलाइज खायने बुलाय तकलाय वालाय माने अमनो माया करने डेवलपमेंट नो जों 6 शेड्यूल नि क्षमता बिसिं जातो मनो खूब स्पीडी वर्क खायने जों ट्राई खायने सर बस हमले पहिला तांना हे वानसुको तांनाय नर बरनो माइ बाचारनाय माइ बहगो करिंकाय कोनो राजनीति चलि है आनो जुदि लेजिस्लेटिव पार्टी बा एग्जीक्यूटिव काउंसिल संगे आंगलाय माइचारनानि व्यवस्था खालाय तारपरे उन्नो व्यवस्था मेसे ता बाक्सा बाक्सा गोबां मानसिनि बररनि सामसिदा तांनाय न हक सुबाय दिबाय के माने क्रिन नावनि अमाहाय बरर नरन आबे एडिसि सरकार हाते बाहायचे बामु चिनि मीटिंग रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल नि कमिटी नि मीटिंग जों डिसाइड खालायनाय जे जरा क्षतिग्रस्त का महाराज को साकाव पब्न है बरनो जों सुबासु जतनो पहिलाव आलु माया फल दिनै चिनि एक्जिक्युटिभ मेम्बार जतो फाइमान जक फाइनाय ते चिनि बुबाग्रानो पाइपनाय हामजांमा ते माया फर जों दिनै एडिसिनि नायकल फां उमलायबै जों गोसकांनि सामुं चिनि तिप्रासा आमसायो जे जागा सामुं खायथाय दङ खायजानाय नांगो अबरमो दै जों डिसकासन खायलायबै गोसकांनो सामुं तांलायनाय तानेके एडिसि मान माने जों बिसि गोदों मान खा जतनो साइमानो 35 बोसोरनि उपर थांखा जे एडिसि नो वान छगुइ मुभमेन्ट खाय थांनाय रचिनि अक्रा रक एडिसि बाय चिनि तिप्रासा नो फियाव जागनाय फियाव इमानाय हाय हने वान छगुइ एडिसि सानै तो बुलायमानि दिनै एडिसि मा माने 35 बोसोर यागुलो जे नांमानि जागाव ताबक फानो हामख्राय सगुया डेभलपमेन्ट उंया आबो स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट गोबांमा जागावनो दिनै फाननि पेन्डिं रगै एबा चिनि जे लाइट थांनाय सरकाराव जराव तांगै माया उमानि बागैनो अमहायखा हानि बागै जों ताबो बुसकांगो जे फान
tongmani bahai ke bono 100% use khaimano corruption free khlaibe boni bangwi chung step na nai je corruption by involved tongnai rono borono chung naine tani ke corruption ongkha chini society ni chini dofani sotru tani ke chini je rang tongmani no corruption by use khaije angui thangu boroni omo mang sok baigu hani bangoi je nangmani jaga rang sabai jaya eba lamao kasai payment ke bono chung nainai buskangmo chung especially chini education chini maharashtra bono juroni musuk jalu je program sabu education agriculture ni nungjangnai sakhamni ব্যবস্থা কামিয়াম sayo blaini hanya tabu malaria rong khainai buskangmo hike dry season nungjangnai ma yang nai omna chung immediate bahike sobawi ma chini lukurongno bono chung chesta khlainai tei thamsani bisingti chung buskangmo bahike chini bubagrani imangno chung success khalimano boni yapri busung chene sakasebo first tibra sarani tamo naile prothom tamo samung khagin first to chung immediate tabo nangmani to buskangmo ta dry season long term issue ya bo immediate tabo nango je tabo nangmani suppose ta malaria rong khain ke tabo ni simi ব্যবস্থা khaini nang je ma jak bai ya ke tabo ni simi protection ni bangoi step nani nangnai nini tui nungjanai tabo joto jaga ni maximum jaga ni hasu go tongnai rong ke try ngui thangba kha bo tabo ni ma khaine teluk permanen ni bangui tui nungjanai ni ব্যবস্থা khaine ti tam wasnai lama to tongo ni teluk samu khaijanai eta immediate kha chini tui nungjanai te nini malaria nini diarrhea ma haika sojanai samu no sung step na nai nini post cold by len mani rono sung sobawani wan choknai ani lugorono saklai mung bonong nai joto chelelo jang samu ang khakau khaksa ha ano je bro opportunity ri ha be to panda samu ta di mo panda wo chini maharashtra pang khaksa mai hamba maya phayu lagi chini newly inducted cm bungno pang sana pa hamba ri jang no pot khaksa ya no khathi remote panda wo ang faithfully aini ta ku tripura pasi ba yang samu ka hamna tang ke bonang sau isono pa hamba maya phayu ba panda wo khaksa department anozaru ang ani best effort utilize lai anga doptor ebong chini tipra dofani hamari angani quality ability by jesik tuiman antu gunai bobo lingo yes adara chobila lai Indo ya bro, cuma bolsa. Indo. Wajah sebelum kartu lo. Tara, yak macam lah. You want to talk to you, sir? টুডে আজকে তো অনেক কিছু কথা আমাদের মধ্যে হবে না আমি আসবো 23 তারিখে স্যার jump quickly. Good luck, sir. Hadi. Oye, mama kamu to. Kurang baba. Thank you.